Assalamu alaikum, урматтуу биздин кыска кабардын көрүүчүлөрү. Биз сиздерге азыр Кызыл Кия машина базарына тартып көргүзөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, биз сиздерге азыр мына Кызыл Кия машина базарынын Lanos, Nexia, Lacetti автоунааларыны ушул көрсөтүүдө тартып көргүзөбүз. Андыктан биринчи мына ушул Lanos'тон баштадык. Мына өзүңүздөр көрүп жатасыздар, ал эми тышкы келбет. Bunun motoru объему канча bunun? 1.5 mi? 1.5 простой motor değil. Жылы 99 manake 1.5 объемунда. Ал эми экрандан биздин телефон номерлерди көрүп жатасыздар, андыктан байланышсаңыздар болот. Азыр мына ичине да тартып көргөзөйлү. Мына электро пакет экен, баары иштейт экен. Мына салондорда өтө таза, эч кандай бир урулгар эмес. Ушундай бир таза Lanos экен. Bunun basını kança da otas basını? Basını ayıp koymayız Mana ke zimni balondorunu salı verem deydi, 200.000 som deydi. Kemi da bolsa gerek ha? Büt bari jasalgan deydi. Расход болуп, ходойлор, моторлор, büt жакшы төлкө айдаш керек deydi. Бола турган баасы 200.000 сом экен. Mana ke бул жерде да бир Nexia турат. Ал эми тышкы келбетин көрүп жатасыздар. 2007-жылгы дейт манаке. Объему канча бунун? 1.5 простой мотор экен, а? Телефон номерин көрүп алыңыздар. Басыны менимче уктуңуздар 200.000 сом. Ками бар да? Ками бар экен мына. Азыр ичине да тартып көргөзөйлү. Мынаке простой комплектация ичи өтө таза экен. Вилурный салон мына. Дикандын машинасы. Эгер алуучулар болсо, экрандагы номерлерге звонок кылып байланышсаңыздар болот. Чириктери жокпу бунун? Чириктери жок, а? Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, ушул номерге звонок кылсаңыздар болот. Азыркы чыгарылышыбыз мына Lanos, Nexia, Lacetti'ler. Дагы бир Lanos тартып жатабыз. Мына өтө келишкен аппак түстөгү таза Lanos экен. 97-жылгы дейт, мына 1.5 объемунда телефон номерлерди көрүп жатасыздар. Бунун баасына канча деп атасың, таксыр? 180.000 сом. Кеми бар да? Кеми бар, сүйлөшөбүз дейт, андыктан келишим баада. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде дагы бир 99-жылы чыгарылган корейский Lanos. 99 дейт, мына 1.5 объемунда 230.000 сом. Телефон номерлерин дана көрүп жатасыздар, андыктан байланышсаңыздар болот. Аба бунун 230дан ан кеми барбы? Кеми бар, а? Түшүрүп бересиз. Чирик жерлери жок, а? Моторлору кандай, май жебейби? Төлкө айдай турган адам керек. Манеке, зыңк машина дейт. Ичинде азыр бир тартып көргөзөйлү. Охо, мынакей караңыздар, ичине дагы өтө таза келишкен простой комплектация, бирок автомат коробка экен. Андыктан манакей алуучулар болсо, жана экрандан телефон номерлерди көргөздүк. Мынакей жаңы бир Lanos'tu ушинтип бизден сурап атты эле, Хачбек дейт, а бул? Аркасын ачып астаңыз болобу? Мынакей аркалары дагы негиз кеңири эле экен аркасы. Дыйкандын машинасы окшойт, а? Мынакей ичине да мына тартып көргөзүп коелу. Кожаный салон экен, а иштери. Эч кандай бир урулган жерлери жок, а? Чириген жерлери жок. Жок, чириген жерлери жок. Жылы 98 дейт. 145.000 сом. 145тен кеми бар bunun? Бар. Kemi бар ekan mana. 96 ko'rgan topgan. Mana aka bul yerda bir Nexia. Asır bu Nexia'nın bahası qancha? 150.000 so'm kemi bor. Gaz benzin 2004-yılı çıkarılgan o'sha da. Объем 1.5 boshonda prostoy. 1.5 98. Dokumentda shunday ekan.
Hazır manaki içini da sizlerge tartib bir көргөзөлү. Дыйкандын машинасы экен мына. Bunu qancha qilib berasan ham bo'la turgan yerinde? 100'den azmaz öderak bolsa berip berem. 100'den biraz qo'shib bersa 100'ning ustiga berib berasiz. Ha, telefon nomerlari uşul. Oldu manaki inşallah. Burada bir Nexia. Hazır sırap ko'rayli. Qancha dodasi oqsar buni? Puli qancha? 230 kemi var. 230 kemi var. Manaki 230 ming kemi var deydi. Şu oq üstüge Nexia manaki. Rossiya nomerdagi bir Nexia ekan. Bir Nexia 1. Mexanika 2004 1.5 объемda 240 ming so'm. İçidagi kojniy ошол жерде дагы bir Nexia. Koreyskiy deydi 95 1.5 объемda 170 ming so'm. Variantlar jo'q ekan. Ekranda nomerlarni ko'rdingizlar. Okey. Kısa haber. 160 ming so'm ha? Uşul nomer mi? Объемы qaysal? 1.5 prostoy motor. Manaki hurmatli ko'ruvchilar, o'zingizlar ko'rib turasizlar. Manaki hozir variantida bor ekanini ko'ramiz. Sizlarga tashqi kelbetni tartib ko'rgazayın. 95-yil chiqarilgan manaki 1.5 объемda 130 ming so'm variantida bor ekan. Alemi aluvchilar bo'lsa, ekrandan nomerlarni ko'rdingizlar. Hozir ichini da tartib ko'rgazaylik. Manaki elektropaket ekan. Kojniy salon desek bo'ladi manaki. Biraz eskirib qolgan, biroq mana ko'rib turasizlar o'zingizlar, hurmatli ko'ruvchilar. Puli qancha aqchasi? Manaki hurmatli ko'ruvchilar, o'shuni da 130 ming so'm degan. Manaki shu Nexia'ni bir ko'ringizlar. 220 kami bormi? Kami bor a? Bor. Qisqa xabar. Manaki hurmatli ko'ruvchilar, tashqi kelbat tegiz ekan. 220 ming so'm. Kemidagi bor deydi. O'zingizlar ruxdingizlar, ko'rdingizlar. Bu Dıyqanlı mashinasi ekan ha? Kojniy salon manaki. Hech qanday bir urilgan yerlari yo'q ha? Toza. Только aydash kerak manaki. Hurmatli ko'ruvchilar, o'zingizlar ruxdingizlar. Bu Nexia'ni qancha dodasi? 150 ming so'm. Kemi borwanan 150 ming so'mda 95-yilgi 1.5 prostoy motor ekan. O'zingizlar ko'rdingizlar. Hozir men ichida da tartib ko'rgazaydi. Mana elektropaket büt bari işteydi ekan. Tozalığı da toza ekan. Mana hurmatli ko'ruvchilar. Hozir qancha otasiz buni? Qancha arzoni? Ha, oldingizmi? Qancha oldi? 155 ming so'm. O'ta yaxshi olsun, qulluq bo'lsin. Manaki 155 ming so'mga olinibdir. Mana bu yerda bir Nexia 2 bor ekan, 2011-yil. Akalar bu boz qancha sizlarga? Boz qancha? 230 ming so'm. Kami bormi? Ozmoz kami bor ekan. 230 ming so'm. Manaki bu yerda da bir o'ta bir kelishgan Lacetti bor ekan hozir. Ko'rayli 430 ming so'm deydi. O'zingizlar ko'rib chiqasizlar, menimcha 1.6 ob'yomida telefon nomerlarida ko'ringizlar yaxshilab. Sizniki bu?
Mana ке дагы бул